wabarakatuh. Kak ngono Di Magic Channel. Di sore hari ini kita mau apa, Kin? mau ngasih makan sama Amson. Amcon. Makan sorenya Bakso. kita apa? Bilang apa? Makan sorenya apa, Le? Ndok. Ndok. Makan sorenya ndok katanya. Nah, kita sambil berjalan. Ya, Nih. kok dikuncer barang? Iya toh. Wes. Dikuntir. Ayo, Makannya endok. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Dia paling Jos. suka makan telur Jos. Be. setengah Jos. matang. Jos gimana josnya tangannya? Jos apa ya? Tangannya piye tangannya? Gini. Tempat. Jos. Jos. Nah, jos ngono heeh. Heh? Kenapa itu kok merah? Kenapa? Tangannya kok merah? Kenapa, Wi? Apa to ki? Lah iya. Lah kabeh wong, Dik. Ya yo kabeh wong. Kabeh wong ki nek resik ya ngono lah. Ya. Telur setengah mateng. Telur setengah mateng sama soto, Bos. Hari ini menune Samson soto. Foto bening. Soto bening. Nah, Yuk, yuk, Ridul. sambil jalan. Jariknya kita tinggal. Ke sana? Kemana? Oh, Mana sana? sana. Loh, piye ta rono? Sana, ayo. Karo mlaku, Bes. Nek ndulang kuwi kudu njaluke nang ndi? Wat. Kudu manut ya. Yo, kono. Kok kono. Yuk. Ayo, sambil Ngidul, guys. berjalan. Terus, Mbak. biar Menet. melet. Apa Makan. sing melet ngono ya. Ah, Apane sing meyet-meyet? pinter. Yuk, terus berjalan menelusuri apa? Balikin kari. Kin. Ayo Kin. Nyala ya? Yo, kono. Terus. Up. Ini gue mae. Pengisruh sitok iki kok jane ram iki pengisruh. Pengisruh, tahukah kamu pengisruh? Wah, santane so. Jalan-jalan guys. Nek mangan iki kudu telure mau habis tinggal sedikit. Yo. Mencari hiburan. Nek mangan ki kudu golekno hiburan. Sambil lambene mengoceh-ngoceh. Nek gak ngoceh. Burung ketilang. Apa San? Seperti apa, Le? Burung ketilang. Burung apa? Ya. Burung apa? Enggak gelem. Burung ketilang. Lang deh. Seperti burung ketilang katanya. Seperti burung ketilang. Gimana apa ya? Jagung. Yo. Yuk, Terus ngidul terus. burung. Yo. Lah buah nagane di masalah. Buah nagane mendelik alias mendelesep. Buah nagane itu buat tutup mulut. Pencuci mulut. Buat tutup. Ya, entah. Enggak tinggal lawuh, guys. Biasanya sih tak nggo lawuh. Nek gak Biasane nek gak gelem mangan. Karena ketoke mangane Angel. apa? Tutup. Tutup. Kenapa kok ditutup? Buka. Oh, kenapa? Ada angin. Oh, iki buka mak Oh, yakin. Buka. Gimana bukan mak? Wah, Sakit. Kin. Sakit. Rambutnya dikucret. Sakit le.
Jan Sol iki nakal ya Le ya. Heeh. Sol iki nakal. Mau pangan ambek bereneng. Aja kan Udah habis 1 butir telur. Telurnya khusus ayam kampung, guys. Kadang telur bebek. Apa itu? Kurang. Jagung. Itu namanya jagung. Piye? Wis kaya lawuh jagung barang iki lho. Sik. Salah itu mbok wae jagung. Jagungnya bu sik. Bu. Buang sik, buang. Saya kok juga dipangan loh. Ayo, buang sik. Ayo, buang sik Le. Ayo. Ya, enggak. Ayo jalan kemana? Ke sana. Ndi? Duh. Ini. Ma. Nagikin. Ini kin. Ayo, sana. Ayo minta kin. Ayo. Ya. Samson marah-marah. Mergo merenenge tak emplok. Ndi? Solikin guys jan. Waktu tiga lawuh. Wah, Bung. Merah banget, guys. Kayake rada apik iki nagane. Sekarang buahnya Masuk. Ayo cepet. Enggak mau. Ayo cepet. Buah. Naga, enggak mau. Naga iki lho. Nak. Ayo. Enggak lawuh, enggak. Brono lho. Wis. Ya Allah. Kamu tahu, Cing? Ndi? Kamu tahu, Cing? Ya Allah. Kamu tahu, Cing? Kamu tahu, Cing lagi mengumpat di sana? Nah, ya. Ya. Cingnya lagi mengumpet deh. Ya. Di mana? Apa? Atu. Sabar mangga sekali. Nasinya menjadi Dadah, Dre. merah. Dada karo sapa? Empus. Dada karo sapa, Le? Dada karo sapa? Karo empus ya. Di pung. Pung. Rono gawe. Aduh ya, jadi tidak ya sik mam. Diedakno. Anu ampun sik mam. Sik mam. Ya empung. Kene iki. Ya, jaluk ya, won. Pung. Alah ya Allah, keker jagung. Akan, mbok akan to. Nek mbok akan iki lho. Iya to, Ki? Ya wes guys, cukup sakmene wae diseroe hari ini. Kita akhiri dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu. Dadah.